Ovo je peti dio video lekcija Upoznajmo nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. U ovom videu pokazat ću vam kako kreirati strukturnu gramatiku ili gramatiku s jednim ili više ugrađenih grafova. U glavni graf naše future gramatike iz prethodnog videa dodajte dva nova čvora. U prvi upišite riječ next, a u drugi čvor upišite days. Povežite početni čvor sa čvorom next, zatim sa čvorom days i na kraju s terminalnim čvorom. Primijetite da se boja pozadine čvora days promijenila u žutu, što označava da je to pomoćni čvor, to jest podgraf u kojem je cijeli novi graf. Kako biste provjerili strukturu gramatike, u glavnom izborniku odaberite Grammar, a zatim Show Structure. Lijevo od naše gramatike će se pojaviti novi prozor naziva Structure of Future s jednim glavnim čvorom naziva Main i čvorom Days napisanim crvenom bojom. Crvena boja označava da je podgraf prazan. To ćemo promijeniti tako što ćemo u njega dodati nove čvorove. Kliknite na čvor Days, a nakon što vas nuđ pita želite li kreirati novi graf, odgovorite potvrdno, odnosno kliknite Yes. Primijetite da novi graf također ima početni i terminalni čvor, ali i svoj naziv, u ovom slučaju Days. Kreirajte novi čvor s imenima dana u tjednu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday i Sunday, te ga spojite s početnim i terminalnim čvorom. Možete napraviti isto i s nazivima mjeseci. Vratite se u glavnu gramatiku tako što ćete kliknuti na čvor Main u prozoru Structure. Kreirajte novi čvor ispod čvora Days i nazovite ga Months. Pronađite taj čvor u prozoru Structure, trebao bi biti napisan crveno. Kliknite na njega i u novom prozoru napravite čvor s imenima mjeseci. January, February i tako dalje. U drugom čvoru možete napisati skraćenice naziva mjeseci. Jan, Feb. Ugrađene grafove možete koristiti koliko god puta trebate i u koliko god pozicija, što bi vam trebalo uštediti vrijeme, ali i učiniti vašu gramatiku čitljivijom. Ovime zaključujemo našu petu video prezentaciju.